tun tum chu pastor bial phang tur le savom in to thut thu chanchin ngai nom danglam ve tak hi ngai thak ho I han tum le don te ang ama hi Reverend Rosa Kolni ania ama nge ina minthil le asoi ka hriat ania ramsa hlo om le tri bai om tak mihring te tan powa za ngai lem lo le se mai po hre lo nia kan ngai savom teme po hi an mani ti na tum lem lo te laka hian engang ril ru nge an put ti soi fianan le nung chahum hal le ring tu ni hi a in me riawani ti han soi fianana po atharia wa ka hriata wangin tun tuma hian ngai thak ho kan han tum don ani ama Reverend Rosa Kolni nge ina asoi dan chu hetiang hi ni ya East Lungdar Bial pastora a omlai ani nge ya pastor atantir lam ani ama na soi dan chu kan bial hi azau tham deuh hleka wangin mun kil khor deuh hlek ke ya fan ngai le ram hnuai kong mu mal vak lova kal ngai na mun alaum ve nuala tum khat chu bial phang turin ipte akin chemte pakhat pain ka chuaka khokar konga mani chawa lungmuang taka ka kal nak lain kong koya chuan savom sum ruk tur vel nen hian kan han chuak rual ta thut mayale kan ding du chota ti ngai dang vak khrelovin hun enge mochen chu kan han in en dun he hoa a mel han enin a revival lo ro pui mai sia pastor bial phang tur kani ti la a hreder box si lo in ring taka ka om lain a har chuak thut ni ngei turani kong chaklama chuan hre mel zethian akal liam ta nuwa akal nuwa kakal le chu kal chaka ol du nge mai ti na soyani sapoi sak nei lem lo le mihring po za lem lo taka kan ngai savom meu poin pathian rongbol tu chu alo za ve ya ngeng tak chungin kong kian jok tuwa atang ta ni chu he thua soi ka hriat atang hian enti ro pui tak anei tlat ni hian ka hria a nungcha te chunga ngil nei le hum hal tlat tu ni hi pathian rongbol na nen a in me hle ani ti hi min ngai tu atira ring tu dik tak tele nungcha te chunga po ngil nei na sa tak nei tu te chunga hian sahlau om nia kan ngai te po hian za ngai na thu tak an nei ve ani ti anem hetle in ka hria ni ring tu te chin chiana min pe tu lali suange in marka bung som paruk chang som pasaria chuan rul te kutinin la anga engma ati lowang cheu tia alo soyang hian ring tu dik tak te chunga chuan kut an thak lowang ti hi karin nge pha ta sotani pathian rongbol tu ro pui nia kan soi thin le zol nei ro pui puchong khupa chunga po adik zia kan lo hre towa tin bible ramlama po Daniel ange po in sakei bak nei ril tram te chu blanket atan amang vel mai mayani tak khamole ama pastor Rosa nga bok hian abiala chungkua lo neya ei zong te hi an lova kal chilin pathian hena hlanna ane sak thina chutianga ati thina wang chuan malsom na tam takpo andonga an bule thaite a thabikin sa le zuwa te poin zan nga ya bule balte an khoi sak lo bik thu asoyani engkim siam tu pathian hian athil siam te hi a en kolin a control theya pathian na thonge ani arinom tlatin ka hriani siam tu pathian hian min siam dana hian nungcha te nena athil siam dang te nena inti buai tona in mel ma ton tur hian min siamin arin om lova chung nungzo ka asiam mihring te hian duat le lainat na thinlung kan put tak zet chuan kan chunga an hnok sak lo na turin siam tu hian na lo kai hruai thiam nge yang ti hi iring het tlat ngamang u
thil siam dang te chunga ngil nei na nei tu te chunga hian pathian poin malsom na lei buak hi achak bikin arinom tlatin angai thei ani Reverend Rosa Kolni na athil ton dang lamve tak mai te le ami te arong bol sakate ko than mi te ta na athil ti dan te han ngai tu hian nung chahum hal le pathian ring tu ni te pathian rong bol na te hi alo in me em zo kani ti hi ngai tu thein ka tria chu wang chuan khole tui tha ni tura India dan puin min phu tangin pathian ring tu te chu nung cha te chunga ram ngo le nung cha te chunga ngil nei na za ngai na lan tir tu ni theu turin he athil ton dang lam tak hian ngai to na thar min siam sakse ti hi ka du thu sam ania kan soi chhuwa san po ani